Ratovi su neke mališane ostavili bez jednog ili oba roditelja ili ih primorali da žive u siromaštvu. Naša Srbija osnovana je 2000. godine kako bi im pružila podršku i pomoć, a jedna od akcija ove organizacije je letnja škola prijateljstva na Tari. Glavni pokrovitelj ovogodišnje škole prijateljstva, koju će pohađati 1200 dece i mladih, je banka Inteza. Nevladina humanitarna organizacija Naša Srbija ovog leta održat će na Tari 9. po redu školu prijateljstva koja okuplja oko 1200 dece i mladih koje se nalaze u programu pomoći ove organizacije. Škola prijateljstva kao najveći projekat naše organizacije upravo objedinjuje sve aspekte rada sa decom. Dakle, predstavlja jedan projekat psihosocijalne podrške gde deca kroz radionice, kroz taj neki edukativni pristup njima, ali i kroz druženje i zabavu provode vreme, nauče nešto novo, steknu prijateljstvo i naravno uči se i toleranciji, nekim trajnim vrednostima. Deca stiču znanja iz ekologije, jezika, muzike, sporta, glume, rada na kompjuterima, a za mnoge mališane 3 nedelje na Tari retka su prilika da spokojno i slobodno provedu vreme i oporave se od stalnih briga koje ih okružuju. Škola prijateljstva je nešto što će omogućiti deci da provedu jedan period u prirodi, da u druženju, da imaju sve one uslove koje nažalost ne mogu da im se obezbede na jedan drugačiji način. Škola na Tari i druge aktivnosti Naše Srbije finansiraju se iz donacija kompanije, ali i pojedinaca koji učestvuju u finansiranju projekata, dok se neki odlučuju da godinama prate rast, školovanje i ulazak u samostalni život po jednog deteta. Nezvaničnim podacima koje imamo pred 2 do 3 godine postoji 20.000 dece koje su direktno pogođene ratnim dešavanjima na našim prostorima, u smislu da su ostali bez jednog ili oba roditelja. Naša Srbija je uspela od svog osnivanja 2000. godine do dana današnjeg da zbrine preko 1200 mališana. Mislim da taj broj sada već možemo slobodno da kažemo oko 1500. Naša Srbija pomaže i mladima koji su tokom proteklih ratova ostali bez jednog ili oba roditelja da pronađu posao posle završene srednje škole i fakulteta. U akciju se svake godine uključuju firme koje obezbeđuju njihovo stručno usavršavanje i zapošljavanje, a projekat je pokrenut 2004. godine u saradnji sa Narodnom kancelarijom.